ngisuka emphakathini waseNkhaba basemntwana enkosi Mnisi. Ngidobonga inkosi Mswati wesisaba. Inake malokotha ngilomnyama ngilosenhlambelweni malokotha ngilomnyama ngilo njengenyama yesibanda. Sabela bakubita bakuletha bethi vele bethi vala Mswati omnyama kulobalthuli. Ingani bakubita lathi indzaba tegwazana kunyane tekubulalana. Bakubita nje sebavele balokhelela ivela komsakandaba basonta libalekela. Banemanga kabathi kuthi Mswati imvulele ngenamsindvo. Ingani uyabhulala amakhulu emalangabi. Wabhuleka bomgabe nashangala kule Zimbabwe bebabulalana. Ubese umamatela kuthula nakuVladimir Putin umRussia. Inake lo mpinka abadala wakithi namhlasele bahlethi nje badidekile. Ngisho kulesikhulu lesibuye namkhothe lapha esitheni kalanqabaneni. Isithiyo ngilemhlophe ngilehlule mangemadodza. Emadodza ngilebehlangene eParliament lapha kalobamba. Athi taphuma sahlale emaqoqwana. Ngilele kubabona ke namsakandaba wasobuthi umhlaba lapha esibayini eDzizini. Ufike waqitha emaqoqwana wasakada. Nobone badibela igudfu basele nje bahlethi bathi ngongcile. Mphandleni wakithi ngilo njengelanga. Ilanga lakithi libovela kabongothotheni. Lishise amahenyane kunyane emaphekula sikhuni ngoba ngumlotha. Bayashamsa kandaba basheletha indini. Nabana bogijimba basalale emakhaya balale emathafeni. Ngilomshumayeli wakithi ngilomlomo uvuthe emalangaphi. Iyakhuluma imbubethi indzebe tembubethi tekathi indzaba telivangeli. Ngilomabhula umlilo ngeBhayibheli besomametela haleluya eSwatini. Libhube selibhodlela lapha estadium eDzizini. Ingani kuye kwavumana umyazi wezulu kaZulu. Ikuvumlene nkosi imisizulu kaZwelithini. Sigoqa sakithi ngilosihle ngiloshosha. Ngishobule ngqungqulu lemaphiko mathe. Ngilele kuthatha nibikota komsakandaba wasewelela ngeshaya kwetwandle. Ufike lapha eDubai evele emaSulumane. Ngabe sewuqoboshela tebuchwephesha. Usukele elikhulu ngweligonsowelela ngeshaya eTaiwan emashayineni. Ufike waqoboshela tekulima. Ngilomthuthukiso omkhulu wakithi waseSwatini. Uvule takho wevele wayovule netmayini. Ingani kuye kwavuleka amathuba emsebenzi kaNgwane. Banemanga labo bathi Mswati mangkhotolwane. Basho kulomqupulo galazathi imbitathi salethi ncince emafuza. Ngubuka ngeke sabe etholele emfukwane. Ingani amabhala emehle kwabheja umlilo futhi abheja amalangaphi. Ngilolithwala lakithi elimhlophe kusekwelikhwala semangwaneni. Mswati ngilohlala thuka amalahlela avuthako nakho labamphekapheka bocakujaneni. Bayakupheka bayakuthulula emsakandaba. Bade bakupheka ngishona ngethi imbitathi ebelumphi. Basuka emagonso bayi-US Embassy babuya bajabulile. Abathi kuthi Mswati ngumakhosi eTiveni nje inkosi ebusa eTiveni. Ukhwazele kusho ikhosi ukhwazana kusadakhi. Uye wakhwazana ngekuthula ngisho kumhlabutshangene. Lo manyathelo wakithi unyathelo lwandlela seliyokubalekela. Unyathele lapha eTopia Addis Ababa. Babe sesebakunika isitalo sekugcina kuthula eAfrika. Uyimbubu uyingwenyama mjamathola esinyathi. Haye the, unophakathi.